Yeah, we back again. We back in action. It's the video library alongside the United Street Promotion Cooperative. Yani Mudradi Viro alikumwe na Shiba Kalungi. Bakubwira ngo ayi double team niko tujye kureba. Ngo ni ikipe imwe iri ku mande ebyiri, you are either on their side or in their way. Gushobora kuba uri ku ruhande rwabo cyangwa se uri mu nzira yabo. Hey, ubwo ngubwo kimwe muri ibyo ngibyo urabarizwa ngaho. Jean Claude Jean-Claude Van Damme yagukina muri Kickbox Avengers. Hadi Tagate yibonetsemo, Hadi Corps, Wait for Death, No Cough. Woni Van Damme nyikubwira Blood Sport rimwe. Welcome to Jungle. Universal rimwe kabiri gatatu. Reckoning Day yazibonetsemo Jean-Claude Van Damme. Street Fighter yayibonetsemo Van Damme. Ari kumwe na Dennis Rodman. Dennis Rodman wagukine muri Simon Says. Uzi Dennis Rodman none umwirabura ndimo ndakubwira. Muzi president wa Korea y'Amajyaruguru bita Kim Jong Un ngo ni inshuti ye magara. Hey, Dennis Rodman mu basket wagukini wakinaga basket, mu basketball warukaze cyane mu myaka ishize. Dennis Rodman abamuzi muramuzi, abarebye basket yongeye muri za 90 gutyo kuzamura muramuzi. Dennis Rodman. Michael nuko wagukine muri Point Break, yagukine muri Take Back. Umva ibyamamara ariko uyu munsi nazanye mu nyumvire namwe ba Kristo bavandimwe abanyarwanda bwoko bw'Imana. Uyu munsi muhame hamwe bafite neza cyane. Urumva ibyamamara namanukanye ni nyuma mu Mudradi Viro na Shiba Kalungi. Bababwira ngo ayi niko kanyama tugatangira. Ndagira ngo mwibutse ukeneye kwamamaza iwacu uhamagara kuri 0787 693 uvugana nanjye. Ariko ibazo teraza kwamamaza iwanjye. Sha noneho bamubwira ngo dasozi ivanze n'abanyonzi. Babeka kugabire dagara. Ukene amapine meza y'imodokari. Ganara kuri station Merezi ku Muhima. Uhamagara umugabo witwa Mustafa kuri 0789398286. Ukene amapine meza amakura. Tuno dupine tw'udukura tukiri tuzima. Tugikanyakanya. Ukene amapine meza ya Occasion d'Europe. Cyangwa se waguza amapine mashyashya ukeneye yuko bayakwambikira kandi bifashishije imashini. Za mashini zimwe nyine zabigenewe mu kwambika amapine. Ariko murumva uwo mugabo witwa Mustafa atarakoze umuti kandi ku mafaranga make cyane, ku giciro gito cyane pe. Ndetse ukeneye n'ibikoresho by'imodokari byose bibaho, gana muri Fitz Parts Company Limited. Ni hariya ku Muhima ruguru azira feruje zara ku Muhima ruguru ya Yamaha. Yeah, we back again, we back in action. Okay. Iteka narakubwiye ukuzajya ubona uwo mumama ikimenyetso cyo mumama na wundi ukuzaniye cyangwa se na indi company bikuzaniye atari Columbia Sony Pictures Entertainment Company. Star Video Library United Street Promotion Cooperative bikora neza cyane. Ibageze izi filime zose mubona ziba zasobanuwe. United Street Promotion Cooperative USPC. Isamagwete Rakabas Shati kugezaho ni benshi. Mandalay Entertainment, Star Video Library United Street Promotion Cooperative. Mandalay Entertainment barakugezaho kuri uyu munsi wa none. Amoshi Diamond Production ndetse na One Story Pictures Production. Tsuyihaka film ni y'umushinwa. Tsuyihaka yagutegurira gaga film bita The Blade yagarutse muri kaka. Queen Jack, your final assignment. Nyuma na nyuma mission yawe igezweho. At 3:00 saa 5:05. Meantime, a truck ati hari gikamyo kibiro 32 with 32 kilograms of non-active kiraza kuba gitwaye ibisasu. U.S. nuclear installation outside Croatia. Gasuye minyuma gatoya. Amoshi Diamond Production ndetse na One Story Pictures barakugezaho neza cyane. Tsuyihaka yagutegurira gaga filime bita The Blade kabashinwa uyu ngunu umushinwa. Ati Queen Jack nyuma nyuma mission yawe igiye kuba saa 5:05 at 3:05 p.m. Greenwich Mean Time. Ati hari igikamyo kimaze kuba gitwaye ibiro 32 by'ibisasu bya kirimbuzi kibwe. Plutonium
was stolen from a security ati icyo gikamyo kigwe gituruka muri American Installation nuclear installation outside Croatia. ati mu gihugu cya Croatia. We believe ati Stavros ndetse n'umuryango we this organization bari buze kuba bagurisha icyo gisasu muri Iraq mu masaha 24 for hours. bas umugabo bita Stavros we n'abapagasi be cyangwa se ngo organization ye n'umuryango we ngo bari buze kuba bagurisha icyo gisasu kigwe gipima ibiro 32 ngo bari buze kuba bakigurisha n'ibyihebe muri Iraq ni igisasu bari bakweye muri Croatia to our base. inshingano zawe sasa rero nukubagarura icyo gisasu ukakigarura ku birindiro byacu amahoro. icyo gisasu Stavros ashaka kuba yagurisha bas dore gikamyo kirimo umva mumvire mu nzira umva Queen yamaze kuyabona igisasu ahantu kiri. Queen afite amasaha 18 kugira ngo abageze ku mupaka bas Queen magwe dore igikamyo kirimo igisasu urashaka filime kiswe Double Team ngo ni ikipe imwe iri ku mpande ebyiri niko filime yiswe. Jean-Claude Van Damme niwe bise Jack Queen n'ugomba gutwara igisasu akareba uburyo yagikura mu maboko y'umugabo bita Stavros. iki gisasu ugashaka kukigurisha yashaka kukigurisha muri Iraq mu masaha 24 ari buze. Paul Freeman akarima uyu nguyu mu masaha 18 agomba kuba ageze ku mupaka atwaye iki gikamyo kirimo igisasu. Stavros n'abapagasi be Michael Luke we muri aka kagarutse bita Stavros. Filime iratangiye iki gisasu kugira ngo bagikure mu maboko y'umugabo bita Stavros ntabwo byari byoroshye. gusa none Jack Queen agomba gukora inshingano ze katsirore. Jack Queen gukandagira ikamyo nirimo igisasu iki gisasu cyo kivuye muri Croatia cyangwa se muri Croatia bas umugabo bita Stavros ngo ashaka kuba yakigurisha abanya-Iraq mu masaha 28 aza Rakagari Changa yashyizemo akaziki. Modoka bayikurikiza amasasu mama gwe nuko agafilime tugatangiye. uyu utagutwaye igikamyo harimo igisasu ngo gipima ibiro 32. ibaze icyo gisasu ukuntu kingana wa muntu bakristo bavandimwe b'Abanyarwanda bwoko bw'Imana. ibaze namwe icyo gisasu ukuntu kingana. Peter Paul yayoboye amafoto n'abashinwa gusa bagiye bayobora aka gafilime basirikare barasigaye. Raka Jack Queen ngo atwaye igikamyo iho harimo igisasu gipima ibiro 32. Moshe Diamond nawe yakagize mu ruhare yaranonosoye abasirikare bakomeje gukurikirana gusa ni byoroshye. nanone igisasu kiratwawe uwitwa Jack Queen aragitwaye mu masaha 18 agomba kuba ageze ku mupaka ageze kuri border. yaje haje go train cyangwa se garamashi igare ry'umwuka zamuye igikamyo. gari ya moshi yarayangisha ariko igisasu agomba kigeza amahoro. mama gwe barakwereka igisasu ngicyakunanga yagikuraga muri Croatia niwe yagikuraga muri Croatia niwe igisasu yagikuraga tuyihaka. uwo yabaye filime yitwa The Blade yayoboye n'aka ngaka n'umushinwa. ibaze filime yayoboye n'umushinwa. tugaruka mu majyepfo y'Ubufaransa ni nyuma y'imyaka 3 tubonye n'ubwo bita ngo ni Jack Queen akwiye igisasu muri Croatia. igisasu cyo kigiye gutwarwa n'umugabo bitaga Stavros wari ugiye kukigurisha muri Iraq n'abanya-Iraq. twagarutse hakunaga mu majyepfo y'Ubufaransa arabari hakunaga kuri piscine. ndagira gukurikirana neza witonze. telefone yarariraga Jack telefone wayifata Catherine Eba kabisa inga yawe yanyitambitse ntabwo ari inga ka Jack. icyo byabitari cyo cyose mba cyari kiri mu nzira yanjye mu nzira yawe bamusunika mu mazi. yari umugore we bamwita Catherine. Your swan is beautiful. Eba kabisa urasa neza cyane. Umugabo n'umugore ni Jack ndetse na Catherine. You still be sexy. Nanubu uracyari mwiza. A bit rounder. Kabone no bwinda yawe irimo kugenda ikura ariko uracyari mwiza. Take the baby. Ati nakana. That's what we want now. Isi cyo twashakaga cyane rwose twashakaga umwana. Barakundanaga ni Jack ndetse na Catherine. Jack mwaramutse yamusuje mu Gifaransa.
don't believe in front doors. rwose by'ukuri ntabwo ujya wizera imbere y'imiryango yawe. There's a back door too. You of all people should know. gusa by'ukuri nanone urabizi ko n'imiryango y'inyuma ihari niyo nifashishije. Imiryango y'imbere ntabwo ajya yizera, niyo mpamvu uriya mugabo yifashishije imiryango y'inyuma. How'd you find me? Bambwira wambonye ute? We never lost you, man. Erega shana na rimwe twize tukubura. So you know I'm retired. Urabizi ko naniwe, ndarambiwe, nararambiwe. Come on, how long do you think you can sit on your ass and... Ese by'ukuri mbwira ubundi ushobora kuba wafata igihe kingana iki urimo kureba izuba? Uri umuhigi, yaramubwiye ati ngo uri hunter. You're a hunter, Jack, admit it. Ndetse umukino urawukumbuye. Miss the game. Ntabwo byumva. You don't get it. Kubwanjye. For me it's Ndetse no kubwawe. personal. For you. Ibi ngibi kubwawe ni politiki. Come Kandi politiki irema amafaranga. on. Umva mwana. Politics makes Amahirwe. Ibi bingi byose tuba turiho ni politiki n'udukino twa politiki. Everything's politics. You want personal? None ngibintu urabishaka ku giti cyawe. Ushaka kubaho mu buzima bwihariye. Stavros is Stavros yagarutse. back. And we want him alive. Kandi turamushaka ari muzima. Wa mugabo bita ngo ni Stavros wari ujya kugurisha igisasu n'abanya-Iraq ngo yagarutse kandi kuri inshuro baramushaka ari muzima. Ndetse dukeneye n'amakuru ye. Amakuru ye yose ndetse n'amazina. All his nasty Ndetse n'imihanda yacikiyemo iyo ariyo yose. information. Niyo mpamvu tugukeneye. Escape routes, that's why we need you. After all these years chasing him, you're the... Niwe muntu wenyine rukumbi dufite uzi ukuntu Stavros akora. Come on. Ngwino rero. Jack. Aka ngaka niko gashoti kawe kanyuma. Niryo shoti rya nyuma ugiye gutera. This is your last Ati ikipe ya Delta shot. iraza kuba igutegereje muri Antwerp. Antwerp To ni take umujyi wo muri Belgium. them waiting for you. Ikipe ya Delta ngiraza kuba imutegereje muri Antwerp, muri Belgium, muri Belgique. Antwerp. Face it, Jack. You can't retire Jack rwose by'ukuri ntabwo ushobora kuba warambirwa until he does. kugeza rwose by'ukuri igihe Stavros agikora ibyo yifuza byose. Ntabwo ufite kuba warambirwa. Tugaruka i Roma. Anga ni mu Butaliyani. Is Quinn coming back or not? Ese by'ukuri Jack Queen aragaruka cyane agaruka. I don't know. Maybe he really is. Atabana atagarutse. Alright. Dufite kwa twafata umupangu B. Nibazaga niba Jack Queen ari bugaruke mu kazi cyangwa se atari bugaruke ngo bashake umupangu B. Ari wayimufatiyeho. Uyu nguni wa wundi wagiye guha amakuru nde? Wagiye guha amakuru Jack. That's generally true, the CIA. Bana kabisa rwose by'ukuri CIA ibyo yavugaga koko ni impamo. Okay. So you bust a few drug cartels in third world countries. Rwose by'ukuri murasa nkaho murimo muragerageza kuba mwashaka uburyo mwakwirakwiza ibisasu ibinuza ibiyobyabwenge. They make you a deputy director. Get to the point. Ati rwose by'ukuri mwisi yose. The point is, you're nothing but a minor leaguer. You're only good for one thing. Mwashatse yuko Queen ko agaruka. Bese murasa nkaho murimo muragira ngo ibi bintu byongereye bibe ihangana. Icyo kintu mwifuje. And by the way, Umva ngusigiye impano. Wavuye mu modoka ni rwa bita ngo ni rwa Stavros. Ngo rumusigiye impano. Ewe datowe, mufashe tsoke yakunanga mufashe. Isasu cyaraturitse. Shaka Stavros. Uyu mugabo ni ikihebi. Uyu mugabo nashipota nakina. Michael Luke. Uraka garutse bamwita Stavros. Gusa nanone uwitwa Jack Queen. Bamaye gahunda kagomba kujya muri Antwerp. Muri Belgium, muri Belgique. Muniwa ikipe ya Delta imutegerereje. Delta team. Antwerp tayari ntabwo twebwe tujya dutinda mu nzira. Ntabwo dutinda mu makoni. Barakwereka Jack Queen yari yahageze muri Antwerp. Ni muri Belgique, Belgium. Uri mu Cyongereza, Belgique ari mu Gifaransa. Tell me that it's not there. Utambwira ko byashyira ubuzima bwawe mu kaga. You gotta be back in 36. Ati rwose by'ukuri bavuze ko ugomba kuba ugarutse mu masaha 36. Niko bavuze. No mugore we bari barimo baraganira mbere yuko asubira muri Antwerp. Umugore we ntabwo yifuzaga yuko yasubira muri zina nshingano za leta. Umugore we yamuburiraga umwanya kubera gukora akazi ka leta. Amasaha menshi ataruhuka nta mwanya aboneraga umugore we. Ni Jack Queen. Jack Queen. Arimo aribuka ajya kugenda amagambo umugore we yamubwiye. Ati bavuze ko ugomba kuba ugiye mu masaha 36. Ntabwo yaboneraga umwanya umugore we. Ndimo ndashaka Yaz. Ndimo ndashaka kwitwa Yaz. Arimo ndashaka ikiraro cyitwa Yaz. I'm looking for Yaz. Ndimo ndashaka Yaz. I'm looking for Yaz. Raka Dennis Rodman. Uyu mugabo ni mubi cyane. I've heard. Bawe ndaraye ko ibyo ngibyo yobaza. Niba se bibabaza ibi ngibyo ni biki? Things hurt too. Ariko giye nkonda akahanga.
ariko nakana ko ndagakunda. Who are you? Ese urinde mwana? Mwana nge ndi umugabo. I hope you don't judge a person by the way. Wewe ndikuri mbwira wacira umuntu urubanza bitewe n'ukuntu ameze n'ukuntu asa. Ibyo ndabyanga. Dennis Rodman ni kire shawo. Who does your hair? Siegfried or Roy? Kubera iki imisatsi yawe imeze gutyo? You made fun of my hair. It's still. Imisatsi yanjye nuko kwihora mwana. None kutazi ku gatafari kandi kuntu bimeze. Oh, about your sex. Ntabwo nshaka kuba namenya rwose byukuri ibyerekeranye n'ubuzima bwawe cyangwa se ibyucamo he. Now who the hell are you? Ariko se undiri cyande. Jack Quinn. Banta Jack Quinn. If you want to dance, Niba ushaka kubyina, ask me nicely. mbasa neza. Nsaba neza. I just want to check and see if it's you, Mr. Quinn. Nashaka kuba namuhamya neza ngo menye neza kuko niba ari we Jack Quinn. Damn. Akiza wakunanga ikiganza. The legend walks. Wari umunyamateka kabisa. I heard you dropped out of Amateka arakomeje. the game, Jack. Numvise kurenze Jack. Dennis Rodman. Nuratani byo. Icyuki. Sheri. Wabwa kunanga. Gwamuzanya kunanga. Dennis Rodman. Whoa. Santa's workshop. Who's that? Rudolph? Uriya Rudolph ninde? And I have reindeers. I do have the best elves. Umva ndakuzengurutsa kunanga we. Kunanga iringiri ni duka ry'abantu babi ngo ni duka ry'aba bad boys. Only the good guys back. Je nago na nyina n'abantu babi gusa. Ukeneye iki? Just tell me what you need. Mfite umwanda kunanga aha. I got shit here, so Umwana mushya kunanga. even I don't know I have it. Sana byukuri none nanjye sinzi ibyo mfite. Suzuma imbunda hamwe. Ni igiforode gicuruza imbunda. Barwita ngo ni rwayazi. But defense wins the game. Va mwana. Let's go. Fungura kunanga ya. Yafunga akaru kameze nk'impeta. Yeah? Umukaritazi. Kinga we. Ibyayazi byose ni ibisasu. Ibyayazi byose ni ibisasu. I have a rule here. You break it, you bought it. Umva ibyo wangije kunanga urabyishyura, urabigura. Niryo tegeko rigenganga. Ibyo wangije urabigura. Yari yaje kugura imbunda. Jack Quinn. Turi muri Antwerp. Muri Belgium, muri Belgique. This is Delta 1. Banyakubo iyi ngiyi ni Delta rimwe. Forget you've ever seen him. Mwibagirwe ko mwamubonye. This is Mr. Ymir. Nyakuba Yamini nuri hakunanga aha. He has information that's stuff Ndetse nuri bose kuba duha makuru ya Stavros ahantu ku munsi w'ejo azaba ari. tomorrow afternoon. Satira hakunanga aha. Around here. An amusement park. Ati Stavros ku munsi w'ejo ngo azaba ari muri amusement park. Who's my dead eye? That would be me, sir. Dead eye yanjye ninde? Ni njye nyakubahwa. Uzajya umubera imboni. Know how to use it? Waba uzi ukuntu gakoreshwa? Comeka hakunanga iyo ngiyi niyo Delta 1. Can you shoot a man at 200 yards with that? Hakunanga batangira gukokinga. Iriya mbundi irasa muri za yanzi 200. Irasa n'ukure cyane. He's like a snake. Ameze nk'inzoka. If you look into his eyes, Urebye mu maso ye, he'll get you in the back. When we ID Stavros, move into position. mu gihe turimo kuba dufite Stavros muri position yacu, You only have one shot. icyo dufite gukora ni kimwe, ni ukurasa rimwe. 2 darts will kill a man. Dase ebyiri zishobora kuba zakica umuntu. 3 will kill a rhino. And we want Stavros. Icyo mugomba kumenya ni kimwe, Stavros turamushaka ari muzima. Murase ku nyama, ukomeretse ariko nakwica. Stavros turamushaka ari muzima. You want him alive. Turamushaka ari muzima. Hey! Gusa ngagomba kuba ari hehe muri amusement park. Uwitwa Stavros. Muhame hamwe. Filime nayisanye. Double team. Van Damme. Nimumwemera we muhame hamwe. Ndabakoramo akazi uyu munsi. Delta 5. Musuzume rwose byukuri bari abagore babiri barimo barasatirana hakurya. Delta 5. Ni ikipe ya Delta. Yishyize hamwe. Bikoranyije kugira ngo bafate umugabo bita Stavros. Cyari ikihebe. Yarananiranye. Yari umugabo wagenda agatega ibisasu. Yacuruzaga ibisasu. Stavros. Hakunanga urusamo. Something's happening. Ari kirimo kiraba. Stavros turamufite. Gray Mercedes. Dufite abagabo batatu. Barimo barajya basohotse mu modokari mubareke binjire. Bas barimo barahana makuru. Stavros arakenewe. Stavros
ikipe ya Delta yaje ku ruhande hari abandi bagabo batatu barimo baraza. This is way too easy. Ubu nibwo buryo bworoshye. Ari mu mbone yanjye. Itegure kurasa. Itegure kurasa. Umva ntabwo ari Stavros. That's not Stavros. Stavros is lefty. Stavros ari bumoso. Ntabwo ari we. Shaka umushoferi. Bas. Abandi baramanutse. Bari mu ikipe ya Delta. Baje gufata Stavros. Baje gufata Stavros kunangara abantu bambaye za maske. Urimo aragenda. Urimo aragenda. Ndagira ngo ukurikirane neza witonze. Uriya mugore rwose bikorwa ko ari kinahishe. Ahishe igisasu. Mana yanjye. Kumbe ntabwo ari igisasu ahubwo yari afite akana kagahungu. Stavros hakunanga yari ari kumwe n'akana. Stavros bari bamuzaniye akana ke. Delta rimwe kubera iki twategereza? Twitegure twarekere tugende. Negereje itegeko ryanyu. Utegereje iki? Utegereje itegeko kuba dutegereje itegeko rya Stavros yarebye ku ruhande. Bamuze kubwira crash. Yarashe wa mukobwa. Wari kumwe na Jacqueline. Stavros abona ko amuziye. Anaga grenade. Ikipe ya Delta ikuramo akazi. Ayikuramo akazi. Ndagira gukurikire. Bari baje kumufata. Ibyo bya bindi bakubwira ngo utega umutego mutindi ushibukana nyirawo. Bari baje gufata Stavros. Kumbe babandi bose bari bambaye utumaske n'abapagasi ba Stavros. Batangiye gukora akazi. Batangiye gukora akazi muri Delta. Katroli ikipe ya Delta. Ikipe ya Delta ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Mbisa son. Raka Stavros. Stavros n'ibipagasi bye. Umbisasu hano. Umbisasu hano. Sikia moto. Gisama gwa kunanga abana b'abantu batuziye. Mangi. Gisama gwa no. Gisama go cyariye umugore inzara. Umugore wa Stavros. Umbisasu hano. Abapagasi ba Stavros bakoranyemo n'ikipe ya Delta. Delta team. Uyu ngo Stavros mukoza. Yabonye umugore ari hasi n'akana ke tayari kapfuye. N'akana ke tayari kapfuye. Ababikoze arababonye. Ababikoze arababonye bakobara cyidege cyakonaga dore sasu. Umwana we baramwishe. Umwana we baramwishe. Dore sasu hano. Dore sasu hano. Umugabo ubusanzwe ari ikihebe. Yarahanganye na leta. Ahanganye na leta kubera ko acuruza ibisasu. Urumva noneho dore bamwiciye n'umwana ndetse n'umugore we. Ibibazo butari. We, bamunzira. Akene Stavros. Kana mukina ari muzima. Amukina ari muzima mugenzi Katurore. Biratera gadro kuna kata. Jean-Claude Van Damme. Dore kuna kata. Numatari byo. Stavros akana ke kapfuye. Akana kagahungu. Akana ke kapfuye. Akana ke kapfuye. Umugore warapfuye. Ubu none afite impamvu nyazo zifatika zo guhangana na leta atari ugucuruza ibisasu gusa. Akana mwana wanjye icyo watwaye n'igikinisho. Abana b'abantu banshi. Abana b'abantu kabisa. Uyaracyaza Jacqueline. Abana b'abantu batuziye kabisa. Dore abaturage ngo bakwiriye imishwaro. Bakwiriye imishwaro. Yewe we Stavros. Stavros. Jacqueline. Chene filime nk'izi ngizi. Gana muri Ubisoft Studio. Hari Nyacyonga kwa DJ Didros. Uyu ngo ari kugakawa kugira ngo ibitati bitaza kuboneka. Kumbe Stavros. Agaki. Ye. We. Sekretari. Kiragure kumi. Napoye. Chamu bindi birahuri. Tugaradora umujinya. Kumbe Jacqueline nawe yaje. Jacqueline yaje. Akini Stavros. Kandi amukena ari muzima. Niyo oda yabafande. Stavros baramushaka ari muzima. Gana muri Ubisoft Studio kwa DJ Didros Inyacyonga. Kene filime nk'izi ngizi. Sha. Mugane yo. Filime zirari ku bwinshi.
niwe mu DJ ubikora neza muri ako gace. Abandi barapaca Stavros wamukina ari muzima, abaganga yabakozemo akazi, yabakozemo job, irondo ryivanze n'ibisambo. Irondo ryivanze n'ibisambo. Sasuke wete hasi Jacqueline mugabo yabaye nk'umusazi kuva bamwicira umugore n'umwana. Mugabo yabaye nk'umusazi. Bari kwa muganga do muri maternité. Harya maternité se abagore abana abagore babyarirara. Niho bari we muri maternité. His mother told me Mama we yarambwiye that his favorite thing in the ikintu yakundaga muri iyi si world used to be yakundaga gutwara agapupe ke when he go ride. muri za weekend. He loved riding that little horse. Yakundaga gutwara kariya gapupe. Little horse gonna miss Kariya gafarashi gatoya. my boy. Kagiye kuzakumbura agahongo kanjye ngo umwana we ngo yakundaga gutwara agafarashi gatoya, none ngo umwana we yapfuye ako gafarashi gatoya azagakumbura yatwaraga. Na gafarashi kagapupe nyine umwana yajyagaho. I'm a professional. Umva kwini njye ni profession, ibyo nkora njye nabigize umwuga. When I've killed Nishe abantu benshi. but most of the best Ariko binyendaro byinshi nishe. I've killed. Byinshi mu binyendaro nishe byari bikwiriye kuba byapfa nari ngwiri kuba nabyica. My little boy was 6 years old, mister. Agahungu kandi gato kari gafite imyaka 6 y'amavuko. My little boy was 6 years old. Urumva amagambo. Now that makes it personal. Nyakuba none ubungubu sasa. Ubungubu ni ikibazo cyane cyihariye. Ubu rugamba rwanye nawe ni ikibazo cyihariye. Ubu ndabona rwana mfite icyo ndwanira. Wishe umwana wanjye mwishe umwana wanjye. W'imyaka 6 y'amavuko. Roka Stavros na Jacqueline. Ikihebe. Nta jambo ufite. Ajya kuri pisto. Mugeri. Van Damme. Jean-Claude. Claude bora ngo babashomba. Ari byakuna ngabona igipupe ngumi. Gwa Stavros rurohereza. Stavros. We. Bajakunaga ku gatanda k'uruhinja. Gifite imbaraga ni gisori. Stavros. Kuri Jacqueline. Ugondi hene hasi. We. Jagukuba we. Ndagukubita we. Teni gisajya. Abona gatanda karerekeye. Kuri cyane gatanda. Kumbe mu gatanda hakunanga umwana aryamye. Harimo na grenade, harimo n'itunda. Yereje itunda. Muri sanseri mukwerekera mugezi katroli. Yahungishije akana za fragments zamuhaye mu mugongo. Amayekara muhaye mu mugongo. Amayekara grenade. Nizo bita ngo ni za fragments. Zaramuhaye. Yaguye gutyo. Yaguye igihomore. Barakwereka nyuma y'iminsi tubonye Jacqueline ahanganye na Stavros. So umunsi nago byagenze neza. Ndagira ngo kurikire. Nyuma y'iminsi barakwereka Jacqueline nawe mu gukanguka yisanze hakuno. Yisanze hano. Candidate for colony residence. Queen Jacqueline Paul. Jack Paul. Wavutse muri 59. 1959. Entered foreign service. Yinjira muri foreign service afite imyaka 22. Advanced training. Hakuna ngabahita bagukubita umwirondoro wawe wose ibyo ukose byose. Kuva mu buto bwawe. Speciality anti-terrorism. Umwihariko we yari kurwanya ibyihebe. Last assignment, Stavros acquisition. Mission ya nyuma yarafite yaragera yo kurwanya umugabo bita Stavros. Video segment. Video segment ni A19. Antwerp interdiction. Interdiction. Quinn achieved clean opportunity to acquire Alpha, but target Alpha escaped. You went soft.
soft hakuno ngaha misiyo yagiyeho ntabwo yashoboye kuba yagenda neza gusa by'ukuri nanone colony. Oya! If you fail to cooperate, Mr. Quinn, you have an alternative. Nukuvuga ngo hakuno ngaha afite hakuno ngaha program izajya imugenzura. Dead already. Mbese hakuno ngaha bamufataga nk'umuntu wapfuye. At least that's what your wife and Ndetse umugore wawe atekereza ko wapfuye. the rest of the world Niba rwose by'ukuri wifuza ko wabaho been told. aho ngaho ni uzajya ukanda uzajya ushyiraho igikumwe cyawe aho ngaho ugaragaze yuko uri kumwe natwe. 9 8 7 6 5 5 4 3 2 akora hano. Niba yifuza kuba hakuno ngaha agomba gushyira kuzajya ashyiraho igikumwe cye. Identity confirmed. Umwirondoro wawe amaze gusuzumwa urakoze cyane nyakuba Queen. Televiziyo ata ku ruhande. Ubu ngubu barimo baramufata nk'umuntu wapfuye. Umugore wa tayari ubu ngubu Catherine azi ko uyu mugabo Jack Queen ko yapfuye. Dore umugabo ahana ari. Umugabo ni muzima. Umugabo tayari ubu ngubu afatwa nk'umuntu wapfuye utakibarizwa muri iyi si y'abazima. Jack, Glad you decided to join us. wishime kuba twiyungaho. Dore wa mugabo bakoranaga. Alex Goldsmith. Alex Goldsmith. The taxman. Wa munuza the taxman. Umuntu utwara tagisi. You were killed 6 years Ariko wishwe mu myaka 6 ishize. ago. God! It's been 6 years already? Imyaka 6 ubu ngo irihiritse. Oh well. Oh, I'm on board. ambo ngwino hakuno ngaha urira kara kanuza. Some friends are waiting to Ari inshuti zanjye nshaka ko bazahura nawe. Gentlemen, Banya kubaho. come and meet the famed Jack. Muze muhure hakuno ngaha na Jack Queen. Bas do. Abangaba bose ni inteko do. Moshe Levanti. Land. Wapfire muri Lebanon. Muri Lebanon. Mwebwo Lebanon ni muri nuza ni muri Israel. You died in Beirut. Lebanon. Beirut, actually. Beirut. Everybody. Abahoze bose araba agents. All agents. Cyangwa se abahoze ari abanzi. Or ex-enemies. We're too valuable Umva twese byukuri hakuno ngaha. to kill and too dangerous. Turi ab'igiciro hakuno ngaha twica abantu bagerageza gushakaniza ubuzima bw'abandi. Welcome to the colony. Ahubwo reka zane hakuno ngaha muri colony. Welcome to the colony. Queen. Stall. Baraziranye. Ndabyumva. Iki ngiki bagomba kuba barajyananaga bakimberane. Barahuye abari hakuno ngaha ngo naba agency boss cyangwa se n'abantu baje bakorera leta. Byavugwaga cyangwa se byari bizwi ko bapfuye. Dore na Jack nawe niwe yisanze. Tayari nawe ngubu bamaze kumubara nk'umuntu wapfuye kandi aracyari muzima. Abangana n'aba agency boss baje bakorera leta. Mugeri. Byari bizwi ko bapfuye kandi baracyari bazima. We sigaho. Umva wihohotera umuntu. I thought I killed him in Tuzla. Uriya muswa namwice muri Tuzla. Apparently not well enough. Umva ntabwo ibyo byari bihagije. I really dislike that man. Nande kira kigabo ntabwo nyikunda. Jack, you must wear this at all. Umva iyi ngiyi igomba guhora igihe cyose cyambaye. Simple device, really. Iyi ngiyi ni pager. Pager part-time. Igomba kuzajya igufasha mu gihe. To know where to be Izajya rwose byukuri itubwira ahantu uherereye and for how. ndetse rwose byukuri n'icyerekezo uherereyemo. When you hear its signal, you must Niwumva sinyari ugomba kuzajya uhita usubiza. Bas. Ngo niwumva sinyari agomba kuzajya ahita asubiza. We're a think tank, Jack. We're linked into every law enforcement data. Barakwereka hakuno ngaha. We have Benshi mu bitwaga ngo naba agents bakoreraga Delta. Abagiye bavuga ngo yuko ngo bapfiriye mu kazi bapfuye. Bose bari hakuno ngaha. no Abangaba bose bari hakuno ngaha barwanyaga ibyihebe. Barwanyaga ibyihe cyangwa se ubwigomeke mwisi. Gusa none ngabasaga hakuno ngaha byavugwaga yuko bapfuye. Nuko ngo mu miryango yabo nago bakizwi. Na Jack Queen niho bamuzanye. Ubu ngo tayari abarwa ngo wapfuye. Umugore Catherine aziko yapfuye. career. Kumediro hano wibereye. Our image generator is interpreting signals from Twebwe hakuno ngaha iyi ngiyi niyo sinyari twifashisha. Bas. Abago bafite ibikoresho. Naba ex agents. headset on, hand on the scanner at all times. Umva igihe ugiye guskana urumva ugomba kuba wambaye headset. Uyambaza ekuteri. Bamuhereza twa ekuteri. Jack Queen. Shiraho ikiganza hano. Attention, we have a feed coming in from... Bano ngo tugiye kuba twakakira amakuru aturutse muri Washington ku cyiciro gikuru.
I have a brief statement from the Mfite amakuru akunanga kuva kuri Secretary on Global Air Tragedy. Concerning the global air tragedy. Global Air Tragedy. Any questions? Of the 107 abagenzi 176 passengers on board the flight, there are no bose bapfire mu ndege na numwe yigeze arokoka. The CIA is reporting the plane was done. CIA itanga report iyo ndege. The North Koreans in an unprovoked and deliberate terror. Iyo ndege rwose bikuri rasa ngo yarashwe n'abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru. By this assessment, and we'll hold a briefing later this evening regarding the Secretary aribuza ko yavuga ibintu byose kuntu bimeze. Koreans are denying responsibility. Abanyakore nibo bafite ko bakerengera ibyo ngibyo. The American president consulted. Ndetse na president arasa nkaho ari umwambari wabo. Ibyabaye byose arasa nkaho abizi. Jack. Your continued usefulness depends on your ability to analyze and interpret incoming. Turacyacane ko ufite ko watubwira uko ibintu bimeze. Bikomeza gutwarwa n'ibyakera ukiri muri ya kipe ya Delta. Jack. Thank you. Iyi ngiyi ni colony. Ibyanga byose ugomba kubikurikiza neza cyane. Indege yaturitse. Indege ngo yapfirimo abagenzi 176. We've just intercepted a transmission of Global 277's. Hako nanga. Indege dore ngiri indege yaritwa abagenzi 176 bose bapfuye ngo nanumwe warokotse. Indege yaturitse. Not a pleasant prospect. Bas. That technology. Gusa nanone abangaba nubwo ari aba agents bivuga yuko ngo bapfuye. Ari ukuntu bajyaga bumvikana n'inzego z'ubuyobozi nkuru kuva muri Washington. The report, Moshe. You buy it? Moshe, ngira uko ni imeze. Ndazisimamya neza. Ntabwo ndi siri. Ari marabeshya. Ari cyari marahishira. Ring something up. Ugomba ko ari ikintu bazi. Let's re-examine the subject. Reka dusuzume ari amashusho. Reka turari amashusho. Bakira bakunanga bakura amashusho. Ya ndege hano yaguye. Ngo rero abagenzi 176 ngo nanumwe warokotse. Bose bapfuye. Kandi ngo ni indege yarashwe n'abasirikare ba Korea y'Amajyaruguru. Simulation to include this new possibility. Bakomeza gusuzuma barebe indege ijya kuraswa. Uruhande bayirasiyemo. Radar. Abayirashe n'abanyakoreya. Korea y'Amajyaruguru. Using the jumbo jet as cover for kugeza igihe indege bayihereye. Indege paka igera ku butaka. Abagabo bafite ibikoresho. eavesdrop on a military base. Inspired. Nice call, Jack. Uhamagaye neza Jack. Nice call, Jack. Kumbe. Ndagira ngo kurikire. Underwater lasers. Murariya mazi harimo za lasers ni za bin. Turongurimo kubona tubara amashanyarazi. 1 meter below the surface, interlocking lasers destroy anything they contact. Zira lasers cyangwa zira beams ira urimo kubona mirimo amashanyarazi ishobora kuba yakicikini cyari cyo cyose cyakicomeka muri murariya mazi. I thought of everything, Jack. No one ever escaped. Bivuze ko nta muntu n'umwe wigeze agerageza gucikanga. Nta n'umwe. No one. Undate nta n'umwe. Last one to try was a chap named Bryce. Nabagerageje kuba bashaka gucika kunanga zira lasers zarabarimbuye zarabishe. Well, it didn't survive 48 hours. His guardian took care of him. Each resident is assigned a guardian. Ati buri muntu wese uri hakunanga no murinzi wa mugenzi we. It's the guardian's job. Ndetse buri muntu wese uri hakunanga kuba yarebera mugenzi we n'inshingano ze. Witwararike rero. If a resident escapes, ubagerageje gucika rero, the guardian is sent to terminate. Umurinzi muri kumwe cyangwa se uwo mubana azakwica. How did you hide this place for so long? Ese mbyukuri ubundi kubera kimwe kwihisha hakunanga. Masking devices. Impamvu twaje kwihisha hakunanga nuko twebwe tutagaragara. Uniba invisible. Unibagaragara. Invisible. Ari invisible nabatanejwa. Invisible nabatagaragara. Atabangana abatagaragara ni kwa mubwiye. Barakwere kwa mugore Catherine. Ahari hakunanga azi ko umugabo we yapfuye. Amaze iminsi atamubona. Umugabo aracyari muzima. Ari mu bahoze aba agent abakoreraga leta mu myaka yashize byavugwa ko bapfuye. Niho nawo umugabo we ari. Tayari ngo Catherine azi ko umugabo we yapfuye. Gusa umugabo aracyari muzima. Arakuriwe katurore. Hello, Catherine. Hello, Catherine. Catherine? Hello. Hello. I hope I'm not... Reka niringiye ko nimo ndagutesha umwana nimo ndagutesha umutwe. Ndati hoya. Uyu nguyu ni Maria Trifiori. Kuva muri Galleria Luna i Roma. We spoke last week.
Wonderful news. We'd like to arrange an exhibition of your... ati rwose byukuri turimo turifuza kuba twagukubita surprise. Turifuza kuba twagana nawe. I'll tell you what. Ngiye kukohereza itike y'indege I'll send you muri iki gitondo. in the morning. Uze ko waza kureba ukuntu gahunda zifasha hakuno ngaha. Catherine baramuhamagaye. Abamuhamagaye nabi Roma, Butaliyani. Barakwereka hakuno ngaha. Ufite iminota 5 yo kuba ujya kubasuzuma. Yo gusuzuma za cottage zizanye. Aba agent hakuno ngaha do bingi byose bazi yuko byapfuye. Bazi yuko byapfuye. Barakwereka bari ahantu hameze nko kukirwa. Gucika uvangaha ntabwo byoroshye bakikijwe n'amazi. 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. rimwe. Yakoze hakuno ngaha nuko ngo ngute yari presence ye iragaragaye. Name and contact. Urakoze nyakuba Queen. Bari ahantu hameze nko kukirwa. Bari ahantu hameze nko kukirwa. Yagufatiye hakuno ngaha. Gwa cyandi papuro kiba kirimo amatabi. Hakuno ngaha kukirwa hari ukuntu babazanira ibikoresho. Abazi bike byabo ni bake cyane. Hakuno ngaha yari ibintu bazanye hakuno ngaha za beams cyangwa za lasers bazikuraho. Ya 70 irimo amashanyarazi iba irimo time hakuno ngaha mu mazi bayikuraho. Abangaba bakaza gufata ibyo bohererejwe. Ni bake cyane muri leta bazi ko aba bagabo bakiri bazima. Ubundi byavugwaga ko bapfuye. Ndagira gukurikire Jack Queen ahantu ari. Umugore we tayari azi yuko Jack Queen katakibarizwa muri iyi si y'abazima, ariko uzi gupfusha n'ushyingure. Ibyo bintu shabira babaza shaho. Gupfusha wowe n'umushyingure. Nukuvuga ngo Catherine yapfushije umugabo we ariko ntabwo yigize amushyingura. Bamaze iminsi ngaha. Na ahantu hameze nko kukirwa. Iminsi yakomeje kugenda yicuma. Uko iminsi igenda yicuma, ndagira ngo kurikire Jack Queen. Bas. Umugore we hari uwamuhamagaye uri i Roma witwa Maria. Yagombaga kuza i Roma, hari gahunda agombaga kuzamo. Gusa arakuriwe, dore nguyu ni Catherine. Agahinda karacyari kose. Azi ko umugabo we yapfuye. Gusa none yarapfushe ntiyashyingura. Bite nitwa Maria Trifiori. Nejejwe rwose bikuri kwakira ubusabe bwacu. Ni Maria Trifiori. Agufatira nde agufatira Catherine. It's very generous, but you know, it will be... Rwose bikuri urugendo rwome kwa rwagukomereye. You don't want to show your work here? Ndimo ndashaka kubona nakwereka rwose bikuri niba ushaka kuwakorera hakuno ngaha. Since my husband, it must be hard for you. Ati rwose bikuri yaciyeho amezi agera hafi murane umugabo wanjye apfuye, ndabizi ko bigukomere cyane. Gusa bikuri nanone ikindi gikagishyashya ugomba kuwatangira. I have to sell the cottage, and Rome is so expensive. You must stay with us at the Regina. Gumana natwe hakuno ngaha muri Regina. And I'll make sure you and the baby have... Rwose bikuri ndakubwiza ukuri ko ndetse n'umwana wawe ko muzitabwaho neza. Tonight you'll meet the gallery owner. Ati rwose bikuri mwijoro ribuza ko wahura na nyiraha hantu. A long time to meet. Kandi rwose bikuri araza kuba gutegereje kuko nawe yaramaze igihe kirekire yifuza kuba yahura nawe. Catherine azi ko umugabo we yapfuye. Dore umugabo we nguyu ahantu ari. Dore umugabo we ahantu ari. Yakure kuri imbago ni nyuma y'iminsi. Za fragments zaramukomerekeje. Nyuma y'iminsi. Uyu mugabo n'umatayi cyane. Nyuma y'iminsi amezi ane arihiritse. Yatangiye kugerageza kureba rwose bikuri niba ingingo ze zigikora neza cyane. Bas. Jack Queen. Tangira busha. Arimo arongera kwimenyereza. Ya. Biracyakunda se sha biracyakunda. Biracyakunda. Kiri nguruguru hakuno nga zamuka. Kuva aha hantu ntabwo byoroshye. Bakikijwe n'amazi. Hakuno ngaha aryamye hakuno nga arimo arareba uburyo afata umwuka. Arebe yamara igihe kingana iki. Itabi rigenda gahoro utari kurura.
yararebaga byibuze mu gihe mu mazi yamaramo igihe kingana iki. Mu gihe yabagerageje gucika mu mazi yamaramo igihe kingana iki. Umuvuduko watangiye kugaruka, umuvuduko watangiye kugaruka. Jacqueline, Jack yitozo Jack akajya kwirambika, akajya kwirambika. Iminsi byaragiye iricuma, yaragiye irisunika, iminsi yaragiye iricuma. This has all the earmarks of a Stavros operation. Our earlier intelligence. Gahunda yacu yo kwenda kwataka Stavros irasa nkaho yemejwe. We need to know is who is paying for his talents. Dukeneye kuba twamenya rwose by'ukuri abo bantu ari kumwe nabo. Analysis of this event. Bafite impano ni bande. What's unusual is no claimed responsibility. Yakunanga amakuru barayabonanga yabageragaho umunsi ku munsi. Stavros yakomeje kugenda akora ibikorwa bibi. Gusa nanone kuba yarakomeje kugenda akora ibikorwa bibi ntabwo Stavros bigize bamushyira ku ruhande. Maybe it's personal vengeance. Ahari rwose by'ukuri Stavros agomba kuba arimo gushaka kwihorera. None akaza nabo kugakora wenyine. Why would he? Suppose it was some cycle, a random act. Several groups have been active. Ati byinshi mu bikundi muri Spain birimo birakora. What do you think, Jack? Hakunanga Jack bamuhaye ubutumwa ngo mfite ikinyugunyugu cyawe. I have your butterfly. Mufite akanyugunyugu kawe. Jack uratekereza iki? No. Oya. Jack, we're awaiting your Jack dutegereje comment yawe. Hakunanga uriya Jack yarebye karagatati waje. Karagatati waje nuko gatati waje kari ku mubiri w'umugore we. Noneho wamwandikiye ubutumwa nabo bwati ngo mfite ikinyugunyugu cyawe. I have your butterfly. Ntabwo ari Stavros. Stavros. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Yarababeshye. Uyu nguyu yaratekereje. Iri yatatiwaje niyo yatatiwaje iri ku mugore we. Uwamwandikiye ubutumwa dore ngo budo namwe mwisomere ngo I have your butterfly. Gakanyugunyugu kawe ndagafite. Reba hakunanga do dore ka gatatiwaje. Wakabonye? I had my chance at Stavros. I also failed. Reba rwose byukuri ndasa nkaho nananiwe kubona abona Stavros. Is my last. Gusa byukuri nanone paid debt. Uriye ni wowe umwenda wanjye wanyuma nashoboye kubona akishyura ni Jacqueline. Arimo arabwira mugenzi we. He's running around loose. Ubu rwose bikuri Stavros arimo kwidegembya arabohotse. None ngiye mugiye nkwamiye ahangaha. You were our last great. Ni wowe waramiringiro yacu ya nyuma. The last one still. Ndetse ni nawe wa nyuma mwiza twa dufite wari uhagije ko wafata Stavros. None byarakunaniye. What does he know about this place? Nese byukuri Stavros ahantu yabahazi. We're not sure. Ahari wenda. Why so dangerous? Niyo mpamvu arimo gukomeza gukora ibikorwa bibi cyane. Agencies around the world. Aba agents bose muri iyi si. Used his services when they needed someone with the stomach for difficult work. Barasa rwose byukuri nkaho byabakomere kuba bafata Stavros. It's ironic really. When he was our ally. Gusa byukuri nanone byukuri kuba asa kuva asa yari umwanzi wacu. He was considered heroic. Yabaye intwari. Now he works for someone else as a scallywag. Gusa byukuri ngwara asa nkaho undi muntu arimo gukorera. Let's face it. He's fallen out of fashion. I'm afraid we've had to part with your beautiful swan. Rwose byukuri nugira ikibazo. The liberty of hakunanga ni icyuye igiciro kikubye kabiri. My husband loved that. Umugabo wanjye akundaga karakam. He thought it was a cow. Yakekaga ko ari inka. Gas. Ngo umugabo we ngo akundaga karakano. Ngo yatekerezaga ngo kari inka. Wumedura umugabo wahana ari. Umugabo arimo kugerageza kureba ko yakongera kugaruka muri bya bihe bye. Ko umubiri we wakongera ukamera nko kwari umeze mbere. Yuko zira fragments cyangwa se zira nuzo zira ekara zimukomeretsa. Jacqueline. Ndagira gukurikira mugenzi. Raka Jean-Claude Van Damme. Jacqueline. Hey. Byoroshye. Ahari hakunanga. Nanu wameze nko kukirwa. Kubita ikidoba cyuzuye amabuye. Mwitozo. Jean Claude. Jacqueline. Ahari. Yep. Hey.
yego arongera asubira hako nanga muri B. Da fata umwuka. Arimo ararira mu mazi. Yamaramo igihe kingana iki? Itabi rigenda gake iyo utarikurura. Yamara igihe kingana iki mu mazi? Yafashe umwuka. Gusa gucika ngani byoroshye. Ngo niyo ugerageje gucika, mugenzi wawe araguhagarika. Yego. Yabonye biriko biraza. Umurundi ateye bitana ageze imbere atoraguye ifaranga ati biriko biraza. Hey! Yakomeje gupanga hako nanga, arimo arashaka uburyo ava hako nanga kura ahantu hameze nko kukirwa. Narakubwiye ngo uwabayeho umukanishi ntabwo ajya muri isupana. Uzarene wabayeho umupineri ntabwo ajya bura foruve mu mufuka we cyangwa se akabusha. Uwabayeho umukanishi ntabwo ajya muri supana. Uyu nguyu yabayeho umu agent wari ukaze cyane, warwanyaga ubwigomeke ubwihebe. Imipanga iracyari yayende rero, imwe ya zamani ya kera. Hako nanga igikumwe cye nicyo kintu kiba gikenewe. Yaragiye gukura agashishwa ko kugikumwe, no kuba mu gihe bari buze kuba bamukenera presence ye ize kuboneka. Arimo arashaka uburyo ava hako nanga. Ni nko kwa kuba nguri wawa. Ufite iminota 5 yo kuba ugiye gusuzuma cottages zawe. Bas arazakunanga bakimubari iminota 5. Arazakunanga sukama amazi yarapanze. Uwabayeho me ntabwo ajya buri kote. Uwabayeho umukanishi ntabwo ajya buri supana. Hey! Arimo arashaka uburyo ava hako nangaha, ahantu hameze nko kukirwa, ahantu hameze nk'iwawa. Hey! Gatanu kane 4 3 gatatu 2 kabiri. Thank you, Mr. Quinn. Urakoze nyakubahwa Queen, kumbe na uhari. Jack Paul Quinn na uhari. Ya ndege yaje yabayize umunsi, yabariranye n'umunsi ya ndege izaniraho ya mizigo. Naho niyo munsi agomba kuvira hako nangaha iwawa. Igisara kijugunye cya gisara kimwe kigaragaza ahantu aherereye yagitaye y'amazi. Jack Queen Paul nuko yerekeye icometse y'amazi. Za beams nazo zivaho, za lasers ya mirongo y'amashanyarazi zivaho. Ubu tayari babandi bagiye kuza gufata uyu muzigo, bagomba kuza gufata umuzigo. Bana lasers zizavuyeho, za beams zizavuyeho. Banga baje gufata umuzigo. Gusa umuzigo baje gufata none kuri iyi nshuro, umuzigo munsi hari umuntu uriho. Yawe arimo arashaka uburyo agera iki yava hako nangaha iwawa. Kumbe hako nanga mu mazi. Gucika ahantu ntabwo byoroshye. Ngo niyo ugerageje gushaka gucika, mugenzi wawe ashobora kukwicira. Wamufate mu mazi. Gwanira mu mazi. Alo, check it, alo. Barwanira mu mawota, mu madoro. Nambara umwuka. Abaje gufata umuzigo. Abana kwa gukamata muzigo. Subisho za bimuzik. Uyu yifasha ku muzigo. Umuzigo nawe zamukeho. Basubiza wana za lasers. No cyakubishwe n'amashanyarazi. Cyakiri cya Star. Ni cya Star cyakubishwe n'amashanyarazi. Queen we yazamukiye ku muzigo. Yazamukiye ku muzigo. Wenye no biza kumva shaka kuranga iki gikabure. Dukurure. Barimo barakurura umuzigo.
Barimo barakurura iki? Kuri umuzigo uyu umuyaga waramukubise sha. Kwino umuyaga waramukubise. Kuri umuzigo. Kuri umuzigo. Umuyaga wamukubise sha. Yakonje. Ugeri. Wait. Ujinga. Ufite umutaka yego ndafite chaho rero kazize kuvuga ko gafite umutaka we irondo ryivante n'ibisambo we jya hasi fata umugeri we wambaye imitaka wamuginga we mugeri we ubona wafite umutaka tayari yafungura umutaka mu kirere amahirwe yagize nuko afite umutaka Jacqueline arazamuka ibatunga Gentlemen, fasten your seatbelts. We'll be landing soon. Uva bidatinze turaza kuba turandinze uyu nguyu yaraje ni Moshi. Who's his guardian? Umurinzi we yarinde Rebye yako nanga igisaha wapi igisaha yagitaye urusaha yarutaye nta kindi kintu yakoze yagarutse he muri Antwerp byose bijya gutangira byatangiriye barakwereka ko nangaha kimwe bita ngo ni cyayazi we damn where'd you come from mwana numvishe yuko umwana guko bakuzimishe mwana I need merchandise bamwanya n'ibicuruzwa sorry umbabare mwana ijoro nafunze kuramo pisto rasa hano you're open now ubono no wafungura we wamukinga we ukaritasi we ndakubwira ngo nafunze ugakomeza ugahanyanyaza let's talk mwana katuvugana I need some mean toys bamwana nyeneye ibipupe you're gonna love it'll make you the baddest boy on the block mwana uri umusore mubi mwana mwikaritsiye this out laser yingi mwana automatic sight fully automatic you're gonna need a holster for that gun bamwana nakakadi keza can you fly a plane umva ushobora kuhagurutsa indege indege ukayigurutsa nk'ikinyoni a bird but mine has to stay on the ground brother mwana ryo ndege simbizi mwana anga afite na gas grenades afite na za grenade za zinuza zimyuka I'll pay you mwana ufite amafaranga se declare the 7-day cool off umva nzakwishyura umunsi wa kane umva no I'm good for it umva urabizi ko ni mwiza kuri ibi ngibi brother you got the game umva mwana bapfuye ntabwo bajya bishyura amadeni don't get credit utambwira ngo mwana ngo uzanyishyura ngo mu minsi 7 iza ibyo ngibyo mbyise nabyizerane kuraho I'll give you 3 CIA bank account numbers umva ndibuza kuba naguha accounts 3 za CIA when I get the merchandise I'll give you the extra noma ibicuruzwa ndibuza kuba naguha izo code I don't know man I look at you I see nothing but umva we trouble ntabwo nshaka kuneza ibibazo mwana I can't like trouble ariko mwana ngiye nkunda ibibazo what do you mean ufite umutaka shoot my creation is better than a parachute no like sure this works of course it works barakwereka ko nangaha sure of course va mwana I'm positive ndabizi ko biribuza kuba byakora bagiye kuba basimbuka bagiye kugusimbukira hamwe imitaka ni nayo ubu ngubu gusimbukira hamwe trust me ubaye ipfuye mwana wapfana ideni ryanjye mwana amahirwe n'imigisha mwana aragisunika ikigoryi mwana uri mu biki warerekeye ararukurikira umutaka n'umwe bagomba kugendera mu mutaka umwe umutaka n'umwe gusa nta wundi bagomba kwifashisha n'umwe gusa bana gusunika rwa yazi mikiganza mwana mwana kuyo utafata ikirengesi let's try something else reka tugire tugerageza hey watch your head we cunga ibiganza byawe now that's what I call hate basi funguye umutaka umeze nk'urupirizo we ufite ikibazo ki you nuts
mwana ngakuzi uri gisazi kiruta umusatsi wanjye mwana wumva simba ikeneye mwana mwana ni gihe wabyubatse mwana umva ahari ndaguha kode urasobanura iki ngahari wa mugingo yemereza kode nyizera ariko we bas Jack yaje mu rugo rwe ni nyuma y'amezi umugore we azi ko umugabo we yapfuye arebye hakuna ngaha Jack yarebye abona Rwesamadongo mu rugo rwe Rwesamadongo yasize umugore watwite nyuma y'amezi atari muhira yumvaga ko byanze bikunze nyiri ko madamu n'ubundi yibarutse arimo arabona Rwesamadongo imuhira yaje mu rugo rwe nyuma y'amezi menshi atari muhira. Yes, Catherine. Yego Catherine ndaje. One moment. Uyu ngo yarameze nk'uri ku kana. Uyu ngo yaje kunanga ari atabona n'igipupe harimo umusego harimo igisasu kigeze ku isegonda rya kabiri cyese giturika. Mama gwe atira kunanga kumbe biroro rigifata n'ibisambo fayo. Bamusiye barashaka kumurangiza abapagasi ba Stavros dore inyubako yose umwoto chapeka muri piscine dore abapagasi ba Stavros dore umwoto bamukurikiza amasasu Sasu yagiye mu bintu ashaje neza ni nka yakuza Sasu dore cya kigorido kimwe cyakigize cya Rwesamadongo ubundi uyu ngo ntabwo ajya apfa kwica ngo abagore gusa nanone kubona umuntu nk'uyu ngo ufite intwaro kandi tayari nawe arimo araza ashaka kurasa ku nyama kirashaka kumurangiza funguye grenade rwa mukanagara yararuhaye grenade y'amazi cyahita y'amazi nawe nuko yaciyeho yabonye urugo rwe rukongoka buriya mwabana mwe iyo umuntu agiye kubaka yumutwara imyaka n'imyaka ariko abajya kugusenyera nta n'amasegonda bibatwara. Sheri wenda naho ku munsi w'ejo ati rwose by'ukuri kundi ku mutima wakurimo gutera udakererwa nanjye ntabwo nshaka kuba natwara imodoka gusa by'ukuri basi nanezezwa no kuba nakubona urimo urakina n'akana genda rwose by'ukuri bajya kugusuzumira muri hoteli Novana Roma umwana we ku munsi w'ejo azameze neza kuri ku mutima urimo gutera udakererwa iyi modoka sinifuza kuyitwara nshaka kukubona ukina n'akana kawe nawe uzaza kwisuzumira ku munsi w'ejo kuri hoteli ya Novana akana kawe ku munsi w'ejo uko niko umutima wawe urimo gutera ni ubutumwa bamusigiye ikinga gwe ujya muva ku bintu rwayazi ni rwayazi urakoze uva mwana ndimo ndagerageza kuba narinda umfitiye ibyanjye ariko mwana ibi ngibi ni ukurengera kabisa njye nshaka kode makode ndakuraho amafaranga mwana y'ibikoresho nagwaye nkeneye rwose by'ukuri ngiye transportation cyangwa se imodoka iri buze kunjyana i Roma nkeneye rwose by'ukuri ikingeza i Roma uva mwana mfite connection ahangaha ngo ufite connection hakunangaha akeneye hakunanga akamodoka ari kagomba kumugeza i Roma kumbe hakunanga ni cyagasogodo ni rwayazi rwamubwiye ngo rufite connection hakunanga dore akamodoka hakunanga dore ukuntu kireshe kirimo kirabara
akangaka ndagakokoye ndirurasha ufungura hejuru ni rwa kisongo. Why didn't you steal something bigger? Uba mwana ndibye mwana ariko rwose byukuri yusa kuburuye wabasi by'ibuzadi no kwiba n'imodoka nini. None simo kugenda n'amaguru. Ntago yingi yari transport iraza ko yakugeza Roma. Get out of the way! Mama mutuvira mu nzira. Abantu n'iki bakura mu nzira. I picked them up. They're entering the autostrada to Rome. Tayari bagiye Roma. Information. Quinn's wife is now reported to be at the hotel. Kumba arakwereka wa musaza Moshi. What a game going. Barakwereka wa musaza Moshi. Kumbe hakunaga arimo gukinisha udupupe yewe udupupe. Tayari Roma. Roma niyo turi. Uwitwa Jack Quinn yamaze kumenya amakuru yose amugaragariza yuko umugore we Catherine kari hakuno ngaha I Roma we n'umwana we. The rear of the hotel. Anything for Jack Quinn? Si, signore, right here. Thanks. Yes, come to the back of the hotel. We'll have bellman there to see. Rucaho. Who's waiting for you at the front desk, Quinn? Ibyo ari gutegereje Quinn. We. Well, ntabwo ari igisaso. It's not a bomb. Wenda mwana haragombe ko ari access codes. I would love to get paid. Umva nakifuje ko nakishyurwa. Those bank accounts are fronts. Empty. Umva mwana izo accounts zose ubona imbere yawe ziri empty nta kintu kiriho. Why are you lying to me? Ariko se mwana kwera cyo kumbesha mwana. I bet the colony doesn't even exist. Mwana dakurereye ko mwana colony nababaho. Colony ni atipe yabo. Yababantu bamwe bapfe bakoze araba agents ngo nababaho. None mwana ibi ngibi bikinika. Ibi ni biki? Arebye akona ngabona amafoto y'umugore watwite. Stavros. Iyo ngiyo ni sonogram y'umuhungu wanjye. Boy. Stavros afite umuhungu wanjye. Trip. I'll get you. Wowe subira muri Antwerp. Amafaranga yawe nzayaguha. I pay my debts. Nzishyura umwenda wanjye mwana. I pay my debts. Nzishyura umwenda wanjye. Queen. Keep your money. Mwana amafaranga yawe yagumane. Inote zawe zigumane mwana kivayo ni cyayazi. Mva amagambo hano. Why you didn't tell me this before? Mwana kubera kingi utabimbwiye mbere. What do you care? Mwubwira iki? You always play defense, right? Wowe iteka uharana iby'inyungu zawe. Time to get out. Mwana igihe kirageze kugira ngo mwana mve bench. Mve kurwicaro rw'abasimbura. The best defense. Ukurinda kwiza ni ukwataka kwiza. The best defense is offense. Urumva? Ukurinda kwiza ni ukwataka. Urumva? Siko bimeze mwana, niga. Right. Undati niko bimeze. Ukurinda kwiza ni ukwataka. Hey, twataka abo Caritas bagufite umwana. Stavros has been making the Tubaye dukinnye n'amahame ya Stavros. Umugore wanjye ndetse n'umuhungu wanjye bari buze gupfa. You gonna send an email message? It's gonna be Ubaye wohereje no email. accepted by every agency in Europe. Iri buze kuba yahita igera kuba agency boss aho bari. The plan. I don't have. Mwana n'umupangu nuwuhe. Na umva na numwe. But Stavros doesn't know. Ndetse na Stavros nagagomba kuba yamenya. He thinks I would do. Kuko turamutse tugize ikosa dukora, Stavros yahita atekereza icyo agomba kuba yakora. Pick it up. And when he does, he'll take us right. Ahubwo njye gukora ibishoboka ibyanjye byose ndebe uburyo byanyobora ahantu Catherine ari. Umugore wanjye Catherine. Sasa noneho ni byoroshye. Look at me. Byoroshye. Uriya Jack Quinn arashaka umugore we. Quinn's clever. Umva, Quinn ni umuhanga cyane. Another time. Ikindi gihe ahandi hano. It's just too late. Igihe kirasa nkaho cyadufashe twakererewe cyane. Quinn ngo ni umuhanga. Barakwereka hakuno ngaha. There. Catherine indi mumereye nabi. Ntabwo arabyara. Amezi amaze kwihirika ari nkane gutya 5. Pass. Barakwereka hakuno ngaha turi Roma. Mu Butaliyani. Yakuba fatira hakuno ngaha areba. Yakuba ashyizeho hakuno ngaha barakwereka umugeni n'umugabo we hakuno ngaha barimo barahanira ibibizo mu mihanda. There's the Mossad. Some local boys on the We hakuno ngaha ari ba Mossad. Even the Carabinieri. Holy cow, it's a full house. Iba hakuno ngaha hari abapagasi. Gusa none abapagasi bo kutizerwa. Hey, uyu mwana mbabarira mwana mucuti mbabarire niga. Rucaho. Rwayazi. Watangiye gufasha Jack Quinn. Ni kirara shaho. So
mwana birasa nk'umupango wawe utagiye kuwakora mwana. Ihangane. Araza kubaranga. Tubaye dukeneye ubufasha. Ufite umuvandimwe rwose byukuri. Ufite umuvandimwe. Ufite umuvandimwe. Yes, I have a brother. Yego mwana mfite umuvandimwe hariya mwana muri chapelle muri iriya nzu y'Imana muri rusengero rwa Sanchumini. Mfite umuvandimwe hariya mu rusengero rwa Sanchumini. Tekereza ibandi ngiri kugira umuvandimwe ukora mu rusengero rwa Yaz. Sanchumini chapelle. Wavuzaga kunanga ihoni. Jacqueline yarebye hakurya. Arebye mu modoka ari hakurya. Abona umugore we. Queen sigaho nibyo uriya mugabo Stavros ashaka. Uyu nguyu yaje amagara Catherine we. Catherine umugore we haca amezi n'amezi batabonana. Umugore ashaka gusohoka mu modokari aratwite. Funga umuryango. Oya! Yirukanse ku modokari. Umugore we yarazi ko umugabo yapfuye. Umugabo aracyari muzima. Ageze hakunanga Stavros. We nambwira iryino ryi. You know something, Jack? Jack aricuze. I never break a promise. Nana rimwe nigize nangize isezerano. I never break a promise. Nana rimwe nigize nangize isezerano. Kumbe hakunanga yazanye n'abapagasi. I don't want you to worry about. Rwose byukuri nasezeranye ko nzakwerereza ubutumire. Send you an invitation to the baby. Ko nzakwerereza ubutumire ngomenyesha umugore wawe ahana ari. Think about wearing black. Tekereza kuba wambaye umukara. Let my wife go. Ide ko umugore wanda agende utware ngewe. Well, actually, Jack, I think. Ahubwo mwembi mwese ko muri batatu ngiye kuba nabatwara. Bakuru hakunanga babone Stavros. Umva we Stavros ndetse na Queen ndabafite. Bapagasi hakunanga abashi. Stavros bamuyiza imyaka n'imyaka. Arimo aragendera hakunanga kwifarashi. Yajohereza umwoto. Amafarashi hakunanga narikanga. Amafarashi yaratangiye. Ni ya farashi yari iriho umugeni ndetse n'umugabo we. We hari mudawushwara hejuru ku gisenge. Hari sniper kuri roof ku gisenge. Dore mwoto hano. Hey. Mwoto hano. Bisasu hano. Tayari. Mugenzi Katroli. Hey. Nibyoroshye habe na gato. Ibigabo byaje dore urukunku ibigabo bireba. Gikovu mwamubonye? Hey Gikovu. Jaga kurobya bisatsi. Kombe. Ipagasi bya Stavros dore ng'ikingo cy'ukuntu kireba. Neza wajya ngo kimishwe inkoko cyangwa se ibibwana by'ingurube. Uyu nguyu yashakora muri taxi we. We wavuye mu gakino wogwe. You sure? Koko si. Mu gakino wamugiga we. Mu gakino. Niyo wakanzanyemo. Gumi. Sasu barakwepana. Wambuka ritasi we. I'll have to call it a fight. Yeba no wamuginga nuko twege dukurasha nuko dukora twe. Rucaho Dennis Rodman. Yeba ni nori yabishye kabisa. Inori yabishye. Bas. Kigabo cyaje. Bas. Ya Stavros dore ukuntu kireba. Kundi kigabo kikureba nawe kwibwiriza. Hero kundi kigabo kikureba. Kawati ngira gatari ko ngakarinda urugo mutu. Raka. Kireba hasi.
baje jya gushyira mu rufunguzo mugore wanjye ari hehe uravuga ibiki I don't know what you're talking about. ibyo uvuga n'ibiki wa mukaritasi ukeneye umugore we hakunanga muri briefcase no kirashisha harimo imbunda ibyo ngibyo n'ibiki turimo turumvana n'ibintu byihebe bya Al-Shabaab byateye cyangwa uteri kubura ikigoryi vayo uteri wey Jean-Claude Van Damme Jack Queen kick wey nani minota mike cyane kigabo cyari kiri hasi kumbe